iyo bavuze intwari ku isi twumva abana bagabo Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba. Reka tuze muri Kongo. Iminsi 17 y'ukwezi kwa kwanza ni umunsi uzwi na buri wese wakandagiye mu mwaka wa 1961. Iminsi 17 y'ukwa kwanza mu mwaka wa 1961 nibwo uwabaye ministre wa mbere wa icyarimwe n'uwatangaje independence ya Republika Demokarasi ya Kongo ahagana mu mwaka wa 1960 yitavye Imana. Emery Lumumba yavutse ku minsi 2 y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1925. Gusa yaje kwitaba Imana kuri iyo minsi tukubwiye haruguru. Ni umunsi abakongomani bibuka bose ndetse n'inshuti zabo. Uwo munsi utawuzi n'abatarize barawuzi. Sibyo nje kukubwira ahubwo nje kukubwira iminsi 19 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 ubwo General Rukunda Michel Makanika yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Tekeza ko uyu munsi uzandikwa mu mateka ya Republika Demokarasi ya Kongo cyane cyane abanyamurenge. Nubwo abantu twavuganye nabo bamwe bemeza ko atari intwari y'abanyamurenge gusa, ati yari abakongomani bose. Uyu yabwiye Minembwe TV icyo yuko yakuri Rukunda Michel Makanika. Umunyamakuru icyo nibukira kuri General Michel Rukunda Makanika yari intwari y'ubwoko bw'abakongomani. Ntabwo yarobanuraga, yahoze ari umusirikare wa Kongo, yakoze igisirikare kimwe cy'umwimerere atarobanura. Hari ijambo yavuze rikomeye, baramubajije abanyamakuru baramubaza ngo dese General Rukunda Makanika niki ukunda kuvubayeho? Aravuga ngo nkunda Imana n'ubwoko bwanje. Icyo kintu ni ikintu gikomeye natekerejeho nanje nshobora kunyibukiraho kandi cyatumye nanje ngira umutima wo gukunda ubwoko bwanje. Ikindi Michel Rukunda Makanika yakoze aho yari yicaye muri leta ya Kongo yarahembwaga neza cyane kuko yari umusirikare ufite akazi keza, yarabayeho neza. Ariko bitewe n'ishaka yagiraga mu buzima bwe bwose, ubwoko bwe bwaratewe bw'abanyamurenge bimwanga mu nda. Aho yari yicaye aravuga ngo gukorera iyi leta ayo iri kwica ababyeyi banje, barumuna banje, bashiki banje, abavandimwe, inshuti n'abavandimwe, aravuga ngo guhembwa aya mafaranga ntacyo yamumarira, ababyeyi be bari gupfa n'abana n'abasore. Aravuga ngo reka ntebe uyu mushahara nije gutabara ubwoko bwanje, kuko ni ikintu gikomeye. Hari ikindi kintu yavuze gitangaje, aho yari yicaye yakomeje asensibiliza abagenzi biwe, tese mwatabaye mugatabara ababyeyi. Ntabwo babihagazemo neza, ntabwo babyumvishije kimwe bitewe n'ubutwari yagiraga. General Rukunda Makanika bakomeza kuganira cyane na bagenzi be kuko iwe yari intwari ikomeye y'ubwoko. Agaragaza gusensibiliza abavandimwe be babanaga mu gisoda ntibakunda, ariko kuko iwe yari intwari ikomeye, intwari itareberera ubwoko bwe, yahisemo kwiyambura icyubahiro cye agisigira leta. Aravuga ngo ngiye gutabara ababyeyi banje n'abavandimwe. Nibwo yashakishije inzira zose zishoboka zogira ngo asoke acike igisirikare cya Kongo. General Rukunda Makanika ni intwari ikomeye ku bwoko bwacu. Yakamiye abanyamurenge, yakamiye abapfurero, yakamiye ababembe. Buriya nubwo turwana n'aya moko yandi, ariko ni umusirikare watojwe. Hari ikintu yakoze ku ndondo gikomeye, aho yageze asanga abahungu b'abapfurero bari kurwana n'abanyamurenge, kuko abahungu b'abanyamurenge n'ubundi basanzwe ari intwari zikomeye. Bageze mu mihana y'abapfurero basanga hari abapfurero bagwaniye basiga ababyeyi babo, abasaza batatu
umusaza w'umufurero n'umubembe ndetse n'umurundi barabata. yego General Rukunda Michel Makanika kubera igikorwa cy'urukundo n'ubutwari babasaza ntabwo yabasize aho hantu, yarabafasha arabatwara, aragenda aje kububakira wenyine, niwe wahoze apima inzu, abapimira inzu, bubakira inzu y'imiryango 3. urumva ko yari intwari ikomeye. Babasaza arabatunga, babeshaho, babaho neza. Naho bari babasaza, icyo nzi neza nuko aho bari nabo hari icyo bazamuvugaho kandi bazamwibukiraho. Intwari yacu yari ikomeye, yaradukamiye, yatubaye hafi. Ikindi kintu yakoze, nimba numvise neza, ntabwo urupfu rwe rwababaje Abanyamulenge gusa, n'andi moko rwarababaje. Urupfu rwiwe ntabwo rwababaje ubwoko bw'Abanyamulenge gusa, rwababaje n'andi moko, rwababaje abakongomani bose ku bumwe, rwababaje abarundi, rwababaje abanyarwanda ndetse n'abazungu aho bari barababaye, kuko yari intwari ikomeye. Uyu mugabo yari ku rundi rwego rukomeye, yari intwari itisubiraho, kuko umutima wiwe ariko byose tumuvugaho, byose yabikoraga ari no gusenga, kuko uyu mugabo yari umugabo w'amasengesho menshi. Ni wa mugabo wageze ahantu bita mu Bijabo. Ikintu cya mbere yakoze, yarahageze babanza kuhubaka inzu y'amasengesho, ubutayu, ubwo bita mu Kinyamulenge ubutayu. Yageze mu Bijabo bahubaka inzu y'ubutayu. Jewe uyu turi kuvugana, ubwo butayu nabugezeho, nabwinjiyemo, twaranahasengeye. None se bwabwubatse mu buryo bwa kijambere cyangwa bwasakajwe ibyatsi gusa? Kuko nta majambere yari ahari. Kubazi ibiti bya ruguru, imigano, sinzi ko ushobora kuyimenya. Imigano niyo bubakishije muri ubwo butayu, basakaza ibyatsi bisanzwe. Hari n'igihe byagezeho ashakisha ingoma, kuko ingoma zari zarabuze, abamba ingoma y'uruhu. Iyo ngoma rwose ikazimufasha mu gihe ari kuririmba indirimbo za Kovu. Sinzi mwarabibonye mu bitabo byinshi, akunze no kuririmba indirimbo zo gushimisha ndetse n'indirimbo za Kovu. Muri make ikiganiro cye cyabaga gikubiyemo ibintu bikomeye, navugamo 2 gusa. Ikintu cya mbere ari umunyamasengesho, akaba umugabo w'imfura, agakunda indirimbo zo gushimisha, ndetse ni n'umuyumbe, umuyumbe wo ku rwego. Hari ikintu abantu baza bitiranya, ugasanga abayumbe barabitiranya. Nimba uzi Nyigisirimba uyu munsi wa none ngo uri umuyumbe, ubwo ntabwo ari ubuyumbe. Ubuyumbe ni guhera mu masengesho. Ugomba kubanza ugasenga. Yari umunyamasengesho ukomeye wo ku rundi rwego, kugeza aho hajaga kuba intambara iwe yarayimenye ukuntu izaza. Yarayibonye, yagiraga kamera ye na za zindi ziteye ubwoba yahawe n'Imana. Ndetse no mu rupfu rwiwe yari yararubonye. Mbere y'uko apfa urupfu rwe yari yararubonye kabisa. Nuko nyine abantu bataza bumva ikiganiro bakurikirana amagambo menshi yagiye avuga, ariko yaravuze ngo imirimo yose Imana yamutegetse gukora muri ubu bwoko bw'Abanyamulenge, ngo nayisoza ngo Imana yo mu ijuru izamuhamagara. Ndatekereza kuko icyo yakoze ku bwoko bwacu, yakoze ikintu gikomeye bw'Abanyamulenge. Ikintu cya mbere yakoze, yubakiye ababyeyi, yubatse igisirikare cyatwirwaneho, aracyubaka kirakomera, acyubaka mu Banyamulenge bose aho batuye ku isi. Ntabwo ari hariya gusa twirwaneho, ari hariya gusa mu Minembwe, ku Ndondo hehye, no mu mahanga irahari, kuko yabubatsemo ikintu gikomeye cy'ubumwe, yabubatsemo ubumwe bukomeye. Uyu mugabo rwose yari umugabo w'intwari, twabuze intwari ikomeye cyane, General Rukunda Makanika. Gusa ikibabaje ni uko
apfuye atarabanza ngo arebe amajambere y'ibyo yaharaniye. yego ni nako bavuga ngo intwari ntabwo ipfa ahubwo intwari irasinzira. ibyo yakoze byose nubwo tuzabigeraho ibyinshi twanabigezaho twarabibonye. Umunsi wo kurangiza kwe nubwo hari hateguwe umugambi wo kurimbura abanyamurenge, ariko uriya wari umunsi w'umuntu, kandi tuzi ko twese tuzapfa, buri muntu agiye agira igare rye. ariko uyu mugabo urupfu rwiwe iwe muri make yari aruzi, nuko abantu yari yararubonye, nuko abantu bazaba ikiraro cyo kwihutisha abandi bantu. ariko urupfu rwe yari yararubonye, yari yaravuze ngo ntazapfa nk'imbwa, ntabwo azashinjwa. akandi kantu kantangaje yavuze ngo ntabwo umugabo bamurasa bamuturutse inyuma, ngo umugabo bazamurasa mu mutwe, bamuturutse mu gahanga. ndatekereza no mu zamwishe mu mujyi wapfuyemo yapfuye nk'intwari. kandi urupfu rwiwe bakoresheje ikoranabuhanga rikomeye, kuko bagerageje amasasu yo hasi asanzwe ntibamubona, kuko yari intwari ikomeye. bagerageza uburyo bwose bushoboka bwo mu bantu, birananirana. bakoresha uburyo bwa tekinike bw'abanyabwenge, bwa tekinoloji yo ku rundi rwego. uyu mugabo rwose yari umugabo w'intwari. intwari yacu tuzahora tuyibuka, intwari yacu tuzahora tuzirikana ineza n'urukundo yigishije ubwoko. intwari yacu twayivugaho ntitwayirangiza, kuko ibyo yakoze ni byinshi. yakoze byinshi ku bwoko bwacu kabisa, tutavuga kuri uno munsi none ngo tubirangize. ariko muri make yakoze ibintu bikomeye kandi byiza, yaduteje imbere. hari akandi kantu yavuze, avuga hejuru y'abana batwigwaneho, aravuga ngo bari mu gutangazwa n'abadiyasipora, abantu bari hanze b'abadiyasipora, akaba aribo atangazwa nabo, bari mu gufata amafaranga bakayohereza ruguru, kugira ngo ayo mafaranga, agafata amafaranga avuye muri Amerika ngo baze kugura amapariseri mu Minembwe, abandi ngo bagure imisozi. ngo ari mu gutangazwa n'abo bantu gusa, bagatanga amafaranga yo kugura, ugasanga n'abashefu bahagaze. yarabwiye abahungu batwigwaneho ngo bashaho muramenye aya mafaranga n'abashefu bari kuyafata aya ngaya, iyi misozi muzayubaka kuko ni iwanyu, amaraso yanyu niyo yamenekeye aha hantu. rero muri make mwebwe iyi misozi timukagira ubwoba ngo muzayubake kugeza mu Gitumba. ndatekereza ko iryo jambo yavuze n'abandi bahari bahasigaye bazabyandika, ndabizi. tukihutire kuja kugura aho utasize amaraso yawe, kuko abahapfiriye ni iwabo. hari igihe ushobora kuja kugura ukaba wanagura, ariko ntibiguhire mu gihe cyo kuzaja kuhubaka. kuko abaharaniye nibo bazahubaka, ni nabo bazamenya uburyo babigenza. ariko wowe ntuzaza uturutse hanze utaharaniye imurenge ngo uje gupfa kugura gusa imisozi ngo ariho wubaka. icyo kintu ndatekereza neza ko batazakigeraho nk'ingene babyifuza. tugana ku musozo, nkawe nk'umunyamurenge ni iki ushaka kumwigiraho, cyangwa se ni iki uzamwibukira? icyo mwibukiraho ku bumwe yigishije ubwoko bwacu bw'abanyamurenge n'ubutwari bwe yahoranye. uyu mugabo ibyo mwibukiraho ni byinshi kabisa, ntabwo nabivuga aya masaha ngo mbirangize. buri ko ngiye ndeba ibiganiro yagiye akora, yakoze ibintu bikomeye kandi byiza. yaremesheje imitima y'abanyamurenge bose ku bumwe. abari baratatanye arabahuza. ndetse hari n'akandi kantu yavuze, aravuga ngo bashaho ngo umuntu uzibesha ngo akababaza imfubyi cyangwa se umupfakazi wasizwe na twigwaneho, ngo uwo muntu ngo azamwikoreza urugi. muri make n'ako kantu nako ni akantu gakomeye. uzi kwirirwa wikoreye urugi ngo babaje umupfakazi,
muri make abantu icyo nababwira bazirinde kubabaza abapfakazi, bazirinde kubabaza imfubyi, kuko imfubyi zose kabisa zirababaje, ariko cyane izapfuye muri buriya buryo zizira ubwoko bwawe, zizira uko waremwe, zigwanirira ubwoko, tugomba kugerageza uburyo dushoboye kose tukazazirera. Nkaba nihanganisha ubwoko bw'abanyamurenge bose ku bumwe, kuko twabuze intwari yacu, kandi turabizi neza tudashidikanya kuko ibyo yaharaniye kuzageraho twe dusigaye tuzabigeraho, kandi ikivice tuzacyusa. Murakoze, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane namwe. Uyu nawe urimo uwo twaganiriye utashatse ko izina rye ryumvikana kuri mikoro za Minembwe TV yagize ati icyo namenye ni uko yemeye kutabaho neza aje kwifatanya na bene wabo. Urakoze cyane kuri kwibuka kuri nyakwigendera Koloneli Makanika. Ikintu namwibukiraho ni uko mu gihe gito namumenye mu bijyanye n'intambara z'ubwoko bw'abanyamurenge, namumenye yuko yitanze cyane, yemeye kutabaho neza wenyine, ahubwo ajya kwifatanya na bene wacu bari basigaye, ajya kubafata mu mugongo, ajya kubatera morale, ndetse n'abatoya abashyiramo urukundo n'ishyaka ryo kurwanirira ababyeyi. Icyo ni cyo gikuru, ndetse n'ahandi twese twagiye tumukurikirana yagiye adutera ishyaka ryane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wumvaga ari umuntu ufite umwete cyane wo kwigisha abatoya, akabumvisa yuko ari bo bakwiriye kurwanira ubwoko, cyane cyane abakiri batoya nyine bafite imbaraga, ari bo bagishoboye, bagomba kurinda ababyeyi. Ibyo ngibyo nibyo navuga namwibukiraho, urukundo rw'ubwoko ndetse n'ishyaka ryo kurwanirira umunyamurenge wese kugira ngo agire amahoro, atekane nk'umukongomani. Arongera ati icyo namwigiyeho ni uko yadusigiye umukoro cyangwa se devoir yo gukora twebwe tukiri batoya. Arakomeza umuntu twaganiriye utashatse ko amazina ye yumvikana kuri mikoro za Minembwe TV. Urakoze cyane. Ikindi namuvugaho nk'uwo mu bwoko bwacu cyangwa se nk'uwo mu banyamurenge, icyo namuvugaho cyane ni uko yasize amasomo menshi kandi abatoya tugomba kwigiraho. Ikintu yari avuze ni ikintu gikomeye cyane, ni imbaraga zadukuwemo, ariko yasize ikintu gishimishije, ni uko yari imwe mu nyenyeri zamurikiraga abakiri batoya kugira ngo bagire ishyaka ryo kurwanirira iwabo cyane, no gukundisha abatoya umutima wo gukunda ruguru, ndetse no gukunda iwabo, ndetse no gutabara. Ibyo byose ni nkabyo namuvugaho. Yaravuze ibintu byinshi cyane, ariko muri bikeya ni ibyo ngibyo. Yari umuntu w'ishyaka, sinareka kongera kubisubiramo, ndetse yari indwanyi mu buryo bwose. Muri iyo mpamvu rero abakiri batoya yadusigiye amasomo menshi tuzakomeza kwiga, kandi tunamuzirikana nk'intwari yasinziriye, kandi isinzira neza mu mahoro, ahiri
ni ukwifatanya na bagenzi bacu, ikivi cyiwe tuzacyusa mu buryo bushoboka dufatikanya nabo, ibyo Imana izagenda ishoboza buri umwe azagenda atanga, agenda yitanga uko ashoboye. Kabutsa ko Rukunda Michel barakunda kwita Makanika yavutse ahagana mu 1975. Mu mwaka wa 1996 nibwo yinjiye igisirikare cya leta. Yagiye agwana intambara nyinshi, aho yagwanye intambara muri 2002, aho yagwanye intambara ya RCD. Gusa mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa kwanza nibwo yaje kuva mu gisirikare cya leta nyuma yuko abanyamurenge bamaze iminsi bicwa n'abamayimayi na Tabara n'abandi. Yafashe umwanzuro wo kuva muri leta aje kwifatikanya n'abasore bigwanaho cyangwa se barinda abavyeyi babo. Akaba yaritavye Imana ku minsi 19 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Minembwe TV, Nkunda Yona Dusere, duhura ubutaha.